No kafu Yesu Kristo tegbe amen. No vino to le Kristo me ndogbe na mi lo. Deko reke no blada ile mi agbo. Nya cha mi da pe ne mawu. Egbe am jibe na mi aka se un video so nu denti. Egbe dodora le souvent mi dona bena die by fire, devil die by fire. Que Satan prenne feu, que Satan prenne feu. Mzie mana mi suba bena Santana et teni zuma vomi. Donc a zo una Santana. Nemli he Matteo ba baleta la be voir ton me bla ne vo de kia mi la kwa bena Santana ezo me bele donc a ezo unio eye bedora ko mi dona ame ko e be nyano mi se nya gomere ni goma me ko be uno ame ko be nyana wa wenyi Santana ba bang bana bi ko be dona yo wana donia wa mi na bena demo wa dona mo me e wo so na ndo daka dio eye ne mi dogbera de wata gbogbo to na le wa me aussi na jona kake ba nu kentie mi la remarquer bena amerolia no veille de prière egbe fira gbe bi no veille de prière ono do gbeda de wata ola jani ola yo zokore gbogbo la jole wa me e kake ba no gbado veille de prière fira ke ga pele doa enu wa tombe la bajo fira ke ga pele doa enu wa tombe la bajo amerika la janani ka sia gam la janani ka sia gam no vino to le Christ me c'est parce que bena ame antoa mu po wo nu kebedo la wo munya me ko le dogbera de ta wa me gbedura me le do efeu aw ame ko le dogbera de ta wa me gbedura le woto kakiba ame kento ita o le dogbera do a enu ke jebe do la wa mu le wo enu enyi me nko enu enyi nu ke mi la pole yakobo ba baleme ta enne leleme amandria eyata mi bobo mi adokyo de maute mi titre sesiede abosaunu eye ekema asile mianu no vino to le Christo me la résistance au péché c'est la résistance au diable nemi dibena gbogbo alo demo wa jo le miame yo magba trok bova kodoko wa muni veille de prière de dekwo muni esone jewa dimenya beni o awo ezo ya ne jewa ji azola nyawo la jo kake ba nu ke la na egbogboa ma ba no miamo ma ba dompo na mi wa c'est la résistance mia titre sesende de abosaunu yes e bia nu ke ni tesisi de abosaunu e tesisi de abosaunu a eni enugbegbe le nu von gbo enugbegbe le nu ke ni nu bada wowo gbo yebe exemple alo yebe kpode noa e mi akpo le Yesu Kristo ntogbo gake mene abosaun to te Yesu boa e mi akpo le gbode mi le Matteo ba baleta ene le megban so e de wi de kejia mi la kpode ke Yesu e titere abosaun chido enu pata ke na abosaun gbone a Yesu gbebe mao be dontia yeto gobe na ongba onuo mi le pe a e le nuwa nka mi la po le nuwa ogbobe na eye abosaun jole egbo eye ma o dolo ve egbo e ni mi po agbale atake mi le su Yakobo ba agbale mi a obe no titere Santa nanti no titere abosaun ti sese de anu kebela o e la jole po no vino to le Christo me gbogbo ve on be nyanya joa muni die by fire menya yo muni Satan prafe menya yo muni ezone jejio menya yo aw et titire Santa nanti et nous begbele nous vont boye yes et na le nous blabla be gamia et nous ko le yomina su gbenyi nous begbele nous vont bo et nous begbele novi gome dudu bo et nous begbele de kwito di bo et nous begbele de kwito dore di bo et nous begbele efififi bo et nous begbele amewu bo et nous begbele ajedada bo et nous begbele novi be sro hoho bo et nous begbele ahasi bo et nous begbele efififi bo et nous begbele nous ko gbenyi nous bada et nous ko la do bebe sisi novi amegbetoa et nous begbele nous ogbo nya jagbagba mia so doko so do maute yes muni church yi de menya yo kwa church yi hianto en chogo menare nya so mia doko so do maute aso mere ko so do maute yi menko ano se ma obenya akpla no so ma ugbo ano subo ma ano ji ma obenkume nu ke ma uji o ano jagbagba benare ya wode ma obesi oji eyenyi aso doko so do maute eyenyi bena agbenu le abosan gbo le wa be o me a abosan to la ju le gbo yes nene be le wa ta mia jagbagba ma wula pere mianti amen.